Lenge Khamsang, Tharing ki nyendu saga phe patinge lenge sangmalol kasu shigi yu Tharing ansu ki most common grammar mistakes in English leni chidang ansu tatu inji tatu nanglo la ninju changa chunge shorsa ro khari batinde chutagi kisilenge sogi dige kende paina nyendu muthine siruna thingyon la kisilenge so ansu channel thol thema thangpu phejo ro chagduna Khamsang yiming la kizom si yu ansu dunda takba phege thoni inji jang ki nyenu sum dangi yore lenge so phege shingyo patang phege thoni inji jang de paina inji ansu channel thol subscribe naruna Yendong le ki tuzu di sa dawa purpu pemba chitu shidi chege to langaran zu chan to ligi yore laso ta ko zu yi laso lenge namjung anzu keja shidu sambola nga lopta la du yu nga lega la du yu la yin baina I go to work I go to school chibu ji yang ko du yu la yin baina he goes to work he goes to school ta thini nga nang la du yu la ba rejina I go to home la na digi yorwe Di nganzu gi nindu thangbo di chadi yore nganzu khari tagi issue paina tu le di khari ki gyaplo la thigo yo pada me pala chyorwa chida nganzu gi saja ji she para ji na nganzu gi tu lap and saja de lerwa penachashina I am going to London nga London la drains he will go to Tibet ko phel duris ine ya tanga nang la drain la chyorwa thidu home le digang khadium ba ine ya tu la ni thia yo mar darwa tanga nang la drain la warjina I will go home He went home. Konang la chingsung le jorwa. La tu sambo tu le di home ki khadu ni ya preposition to le di kyawe me batu ji chadi wadi manzo ki thanan chi ko thangbo di chadi ye. La so lenge ni pa dilang manzo ki THAN then ani THEN then ding le kheba khari yor le jorwa thangbo THAN then le ding manzo khari la origina le Te le pagi le ngale ko cheware le gi le chyorwa dilang anju ki THAN then ta THEN then dikharlana thine ani le thujo doen chyorwa dike ja sidang de chadeorda anju jobanang la phala origin na thangbo THAN then le dikhandi lago yore Our cousins are taller than us anju ki cousin dige anju le supu ringa yore taller than THAN then us anju ki shemba chi khandi la chogu yore He is smarter than I am. Ko khari yore nga le THAN then the le nga le ko changa yore thunga yores. Ta le de samole THEN then le de khandi thu yore na thine dijela ani le de chadi yorwa manju ki ngi gi jobanang lo phadus la origina. First I will eat then I will sleep. Ta thidu THEN then chadi yorwa thangbo nga khala sagins thine nga nyagi la yodo joba shembash la origina. Finish your homework then you can watch television. Ra thangbo chirangi nangle di chis tijela THEN then tijela chirangi nyentin da chogres. Tinganzo THAN then dan THEN then ki khibar ti chadi yore. La so lenge tanganzo ki nundu chisa tunang chigo e sumbati khwa shorgyor shubaina your le ladangi di. Chikare YOU are your nipati YOU apostrophe RE. YOU are ledi nganchu ki namgyu ladang dirang your ledi chadi yorwa ta YOU apostrophe RE dikharlana ko du sha yor ta chikni khari du yorlana you are so helping verb ni di duni nganchu ki topo le chidela your len lagi yorwa ine ya kuni ki tidang da thunda bet khaga chadi yorda thangbo your ledi pelelo YOU are di chirang ki le yorwa susu ki chik yimbal tuen chedo kirang ki chik yimbal le do penachashana What is your name? YOU are your ridwa. Chirangi min karires. Where is your dog? Chirangi ki kawayu. Your dog. Chirangi kurangi wanda imbado chiyorwa dicha. Ta you apostrophe RE. You are ledi duning anjuki your lagyo chiyorwa. Dikarlana chochik re ledila. Cho re le chiyorwa. Ti lagyorda. Helping verb are ledi re ledi chungorwa. Kadila chuguyore. You are very beautiful. Thading anjuki duni you're very beautiful lani la yo rosh chadu dwara di you are leti kirampe ningjimu re du le joro di ladang de chadi yorda shembaji khandila chogu yore You are the nicest person I know chirang khare ngi ki mi ha ko jo nanglo ni yakshe la ro nicest dikirang reshas tidi you apostrophe RE dire da yang YOU are your leti marda ding anjuki thanan chi wai sumba de chadi ye la selenge ta chima di khari shupaina whom and who. Tiwa tidu sambo su le jorwa di
whom dang who ledi namgyu chagor tadi ngazuki who who kaptulana su ledi di khari ki saja sagor shubaina chepapogi subject ki saja sagyo bache whom ledi kharlana chayul ki saja sagyo bato pekenani su la ledi chagiyorda kisi susuki keja shedu sambola di ngazuki pronoun means up he she legyo to chigyo paina di thiwa thia chedula who kisi him her ledi saja sagyo paina whom ni jobash na shawarajina thambo who len shainda who is hosting the party this weekend this anjuk dela sugi party host cheritos la this ambola answer di khari insigre he is hosting yana she is hosting nan lirwa chezang anjuki who lani ta whom do imbaina sulalarwa to whom should I send this package yige chala di sulatanga send it to her yana send it to him ladi kolla mola ledi le sambola whom ledi chagorda thande ma yo jobachik chik shawarajina thango who is coming here Dela sulerishas ani he is coming she is coming and they are coming ledi chaidwara ta kisi di whom ledi imbaina whom did he marry ko sul changza jaris whom lani to stage cha la selenge ta ngapa de khari chade issue paina woman ani women lodang khandi chade lana women lana pemechik women lana diki mangchik pomochik le manga pemechik le manga this story chadirta tangi jobash nang phalawarejina thangbo 1 woman 5 women pajoba rings nang la phashawarejina I saw a woman crying in the park nigi magic park nang la ngudiyo thongsums tangi gi women la di mangwa do slawarejina there are 5 women working in this company the company digi nang la women pheme nga lega chigyor la di pomo chik imbaina woman chigle mangwala lokdang di women women dus chadiore la solengeta di chima dinganzo khari issue paina namgyu nganzo ki ko inchi ke yakbu yegre la chyorwa tilang nganzo ki khandil legre he speaks english good legre ki he speaks english well legre nganzo ki dela khari lap ko issue paina he speaks english well Karishin shupaina good lady namgyung anzo kharida gyagir shupaina mingchik tang well lady anzo kharida gyagir lana chachik tang ladi sambola good lady anzo kharisha diyor lana adjective well lady anzo kharisha diyor lana adverb tang anzo ki namgyu lega yakbo chawla good job legirwa ye yakbo chi la shin paina I have done it well ye yakbo chi la jirwa dus cheta good lady mingchik lap chogor shudi sambola khandi lagor lana a good teacher a good student a good singer, a good dancer. Ta well lady nganzo thande jobani somjina phalawarajina. He dances well. Tenzin sings well. Those tochini well the good nigi kebar tinganzo dos chadeyore. La solenge timba dinganzo khari chadeyo shupaina preposition of place in on. Indang on ni thande yang khari the dewachani lawarajina chizo thaya ka thalam khala imbaina penachashina ta nganzo gi yongda chashe Facebook Instagram ani YouTube do imbaina diki gangla lair dara diki nangla lan la marda an khari la goirta gangla lan ni phegen andus lawarajina lel ho chaswara di khari chagolana on Facebook on YouTube on Instagram dos lan lair dara tangi gi Instagram thola par lugu la imbaina I post pictures on Instagram right I post pictures in Instagram la marda I post pictures on Instagram I will upload this video on YouTube right in YouTube lan marda did you see that video on Facebook chirange Facebook la video nyendong de thongswe la de sambola in la de dige Facebook nang la lega chigyo le sambola dige company dige nang lega chigyo ado jelo khoto kor derwa ta dingja dige gang la chik nyendong da part ja luga do sta ta do jim baina on Facebook on Instagram on YouTube dus chadere la solenge kepa de la ngil henge chola one of plurals nanglo nijik shige indar banganju ki mangpona ni chik la di sambola one of la ti ta takda shlegir derwaini ya kyablo la khari nanglo ni chik la ting anju ki mangchek sogo yurta penchashin ngi khari shige shu paina he is one of my best friend re yana he is one of my best friends re ni ba de tik di yurta he is one of my best
friends lani gyablo khari imba chiyorwa ti mangsing nang plural nang lago yorda yan yo chik lawa regina apple is one of my favorite fruits mang tam shindo changma nang ne apple dingi kashu che chik yin la de sambola gyablo chik fruits le jorwa ti mangsing nang ti yorda la solinge ta de chimani chik thakcha chiran chigi khebar social jo chik ni jere darwa complement compliment and complement compliment the compliment da compliment ni de khebar khari yor shibaina thangbo pli yogi compliment chiyorwa ti kare tonga tangyo praise chiyo tora tangyo ngaju chiyo chiyorwa dilanga jogi compliment le de chirda ni gi jobash nang phala origina who doesn't like compliments tadi rhetoric question dos chadirwa ladi samba khale yore me sangma compliment gagi yore ladi chadirwa chezang nige angyo jopash lawarajina I complimented her for her achievement ra nige morangi achievement chungyo dela ya chik gega topgyo chirwa dela nige mola compliment chi ngakju chi dora dais ta complement PLE की compliment चलो देख हरी लगी और चुपैना या क्या वर्चेवा गे वर्चेवा तंदो या शुक्चेर तंग्यो रो चलो दिलंगा जो की compliment ले दी PLE चलो दे ठीक इधरवा ये जो पास नांगला ओरिजिना a gold chain will perfectly complement your dress रा gold chain चिकी खिलांगी dress दिला compliment तकता चिचीर ले दुखरे तंदो या क्या शेगरेस रा दी दूस चिनिंगा जो की compliment दा compliment IE केपर ये जो की केपर खरी रे दी दूस शादी रे la solinge thangan su ki thama de khari issue paina less and fewer fewer la ni ga khare nyungwa la de chadi yore yine ya less le dingan su ki khari lago laware jina thanga kya mathu ye gi chani nyungwa yo ba fewer le de khar lena thanga gyap thue yo gi chani nyungwa yo ba uncountable yim baina less countable yim baina fewer thangi jobash nang phala ware jina I drank less water on Saturday than on Sunday. Nigi Saturday la Sunday le chu nyungwa tungis thanga gyamma thue insan chu less water. Thangi di chikpa chikyam chucho la fewer le ne thanga gyap thue roshna la warajina water bottle. Chu gi bottle thanga gyap gurwa. Thangi di jobanang phala warajina I drank fewer bottles of water on Saturday than on Sunday. Nigi Saturday la Sunday le yang chu bottle nyunga tungi la di sambola thanga gyap thudu sambola machugi fewer mathua imbaina less tangi anjo jabash na la warajina I was given less time to finish this assignment ngala di lega di chechu de la thuzu nyunga chite sus ani yang nigi fewer la thande example chi la warajina there are fewer women working in this company the company dinanglo la phomo nyung alega chigi yore le chiora phomo nyung chilega chigi tu le do dus na jagi thama di chadi ye la so lenge ani tharing kin don diran samni tharing kin don lenge chola pen thok po thuk do do chung ya ni rewa chigi ye ma phenge la subscribe na yu ne injik subscribe na ni pherona Instagram to le follow nangi me paina nge handle dire phagela phene chik siruna apudo sta na wa do regina follow na do na len shia in la so ani lenge samulo chak busin shugo chema yin dus na lenge samma kyat je gi rewa chigi ye tibado ngazengem de lenge samma inji jani shiruna cheyong